odpravljamo na 10-kilometrski tek. Vmes bomo pa tudi hodili. A smo kaj vznemirjeni? Ja, zelo se veselimo poti. In danes gre z nami na tej razdalji tudi prvič naš najmlajši Juli. Chi mi dica? Anna, quanto corri oggi? 10 km. Ma brava! Facciamo camminando però. Sì, giusto. È la tua prima volta? Ho fatto già qualche altra camminata. Sì. Mi piace camminare. Ja, bene. Torej, gre na 10 km, bo v glavnem hodila, ker rada hodi in ime je Ana. Grazie. Ciao. Lep pozdrav iz drugega največjega evropskega trga. Prvi je v Rusiji Rdeči trg, ta je pa drugi največji, torej Padova. Tukaj je nekdaj v rimskih časih je stal amfiteater, zato je eliptične oblike. Ta trg se imenuje Prato della Valle. Začelo se je! Gremo! Jasmina, kater Pirančan je živel v Padovi? To je bil pa Giuseppe Tartini, slavni violinist. Gremo. Kaj bomo naredili? Ja, vse sem mislila, da bomo kaj tekli. Mi bi radi tekli, ampak zdaj smo malo prisiljeni hoditi. Bomo pa potem malo več tekli. Bomo pa finiširali dober. Ja. Ker zdaj ne gre. Tukaj je ljudi, ki lepo preprosto hodijo in to je super. Tako da sprejmemo okoliščino takšno, kakršno je. Ogromno nas je na 10 kilometrov. Breki. Očijo breki. A ja? Tečemo, bravo! Super ti gre, Kako je dobro, ne? Ači, tu je tista. Ači, barba. Ači, a tu je tudi barba. Tudi, ja? Za nami je že prvi kilometer, za njega smo pa potrebovali dobrih 11 minut. In dobro nam gre. Padova ima mestno obzidje, ki je dolgo 11 kilometrov. Jaz sem za teboj. Juli, si kaj utrujen? Padel sem. O. Ojoj. A je bilo hudo? Ja. Hudo. Te kaj boli? To pa ne. Samo hudo je bilo. Kako? Samo hudo je bilo. Samo hudo je bilo. Gremo naprej? Gremo naprej. Gremo naprej.
Kako ti gre, Juli? Redu. A si kaj zadihan? Aha. Te kaj boli? Zdaj pa malo hodva, da se malo spočijeva in potem lahko spet tečeva. Gremo zdaj naprej. Greva. A gremo kar po travi. Ja. Faccio. Juli, kje misliš, da sta mamica pa Sofija? Vzad. Kaj čva zdaj narediti? Čakava. Počakiva. Kar malo počepni. Naša, gremo naprej. Greva naprej. Smo že pretekli 2 kilometra. Zdaj pa gremo lepo naprej. Na se spočiva. Resna deteljica je to. A ne? Res je, ja? Kakšna sreča, da si jo našel. Trika resna deteljica. Zakaj pa? Kaj je to za sreča? Idej. Moče, gremo naprej. A 3 kilometre. Sento mai ver. Okay. Moram kar še teči. Tam, pa kje? No, grem.
enkrat spustiti? Daj, spusti se. Gremo kaj gor? Smo že na pozici. Smoljačen in utrujen. Ni bisogna, l'unica cosa che in realtà dovremmo imparare a gestire meglio è il cibo, facendo il meglio che possiamo, Sì, esatto. ma non è il meglio. Perché guarda che potrei per tipo quella Kdaj bomo prišli? veramente Še 3 km imamo do cilja. carrare molto di più. A je to še daleč? Ja. Ali blizu? Blizu. A greva malo steč? Ja. No pa dejva. A pa še? Avete fatto la C? Oči. A mreža zdrži to? Po moje, da ja. No pa res. Pa en kamen. Daj probi. To pa. A, je šel čez. Skozi je šel. To je zabavno. Ja. Pred nama je še zadnji kilometer, ki ga bova opravila na ta način. A je v redu? Ja. A si kaj utrujen, Juli? Ja. Ampak zdaj že vidva cerkvico. Pred nami je že ciljna cerkvica. O, živijo! 10.000 ljudi je danes hodilo 10 km okoli Padove in nazaj v center. Evo, približujemo se ciljnemu loku. Mi smo si vzeli lepo čas za to in smo rabili kar 2 uri pa 7 minut. Bilo je zelo prijetno. Vmes smo imeli eno krepčevalnico, srečali smo veliko ljudi in fajn, gremo naprej.